Što je to što poduzetnika čini neslovljivima? Ja bih rekao da je to passion, to je ona strast koju ima prema nečemu, da su to ljudi koje on okružuje oko sebe i ljudi, pogotovo ljudi koje on može birati da budu dio njegovog tima i da je to svrha koju on ima za svoj posao i koju je pronašao onome što rade i vole. Koliko je važno da radimo ono što volimo? Pa mislim da je to najvažnije zapravo, jer onda kroz sve one izazove koje imate u svakodnevnom poslu, kroz sve one teškoće s kojima se poduzetnici nalaze gotovo svakodnevno, onda zapravo to prolaziš kao jedan dio procesa i uživaš u tome, pa čak i u onome što su izazovi. Jako puno. Mislim da su neuspjesi zapravo, ja bih nazvao to pokušajima, da je to ono nešto što te čini čovjekom, to je neko iskustvo koje je jako bitno da bi zapravo mogao donositi bolje odluke i da bi na kraju krajeva imao tu onu pravu strast i da bi pronašao onaj smisao što radiš i da bi radio ono što voliš, jer nećeš to naći možda od prve, zato trebaš puno puta pokušavati dok upravo ne nađeš i ne osjetiš ono pravo. Definitivno ovo je krasan događaj, izvrsna platforma, odlična produkcija, tako da veselim se iduće godine.